Namakuru agezweho none akomeje kugenda acicikana mu binyamakuru rutura ndetse akomeje kugenda avugwa agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhomba intwaro nini z'intambara nk'uko amakuru bigaragaza. Ni ibifaru bigera kuri bitatu bivugwa neza ko byigaruriwe na M23. Izi tanka kandi z'intambara zafashwe mu buryo benshi cyane bakomeje kwibazaho nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kongera satura bakinjirira mikenke ndetse bivugwa neza ko bari bagiye guhagarara hafi na Poezero bagatangira gusheringa ibibombe noneho birasuye ku butaka bari kurasa ku buryo bukomeye cyane imihana itandukanye irinzwe n'abanyamurenge. Izi ngabo zatwirwaneho ariko ntabwo byabagendekeye neza kuko babashije kwitambikwa. M23 natwirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane ko kongera kurokora ubuzima bw'abanyamurenge. Uribaza ngo byagenze bite kugeza ubwo M23 n'abatwirwaneho abasirikare b'abanyamurenge babashije gusubiza inyuma ibi bitero byaje gutuma benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo birukanka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo, ibyo benshi bafashe nkaho ari ubugwari. Ibi ndabikubwira kandi ndakubwira ibindi bikoresho bitari zitanka byabashije gufatirwa muri ibice n'abasirikare bahaguye kuko hagaragaye impfu z'abasirikare ku ruhande rw'ingabo za Kongo benshi cyane. Ariko kandi ndanakubwira neza ko General Sultan Makenga umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 yongeye kugaragaza ko ingamba ndetse n'intego zabo zitigeze zihindukana gatoya kuko uduce barekuye ni duto cyane ugereranyije n'ibice bafite, ndetse yerekana neza ko gahunda rimwe ari Kinshasa gukuraho leta wa Jinga nk'uko akomeje kugenda bivuga. Ibi nabyo ndabikubwira. M23 yongeye gusubira mu mujyo wayo mudu ni nziza ndetse nyuma yuko yavuye mu ibice bya Sange, Bijombo, Kabunambo n'ahandi na Plaine d'Ruzizi nta kigeze kibuza izi ngabo gukomeza ibikorwa byazo. Ikaze rero nkubwire izi nkuru mpere kuri inkuru ikomeye cyane y'ibifaru by'igisirikare cya leta ya Kongo byamaze kwibikwaho na M23 n'amaduhu nyuma yuko bari bakomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bya Minembwe. Ni inkuru ikomeye cyane, ikaba inkuru igezweho ariko inkuru ikomeje kugenda itera benshi cyane ubwoba no kwibaza byinshi cyane. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu bararira yo kwarika nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare bongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko AFC M23 Alliance Fleuve Congo ibambuye ibikoresho hano neza hafi na Mikenke neza wenda kugera za Poezero aho imirwano ikomeye cyane yabereye. Abasirikare batwirwaneho bafatikanyije na M23 bivugwa neza ko babikoze mu rwego rw'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kunoza umugambi w'ibitero bikomeye cyane noneho byari biri kunyura ku butaka byerekeza muri ibi bice. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana aho basize ibifaru bigera kuri bitatu nk'uko byagiye bigaragara, ndetse ibi byahise byigarurirwa n'igisirikare cya AFC M23 bahita banashinga ibirindiro muri ibi bice. Ni amakuru agaragaza neza ko hari hateguye igitero kinyuze ku butaka noneho nyuma y'amadrone n'ibindi bitero byanyuraga mu kirere byoherejwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bashakaga kurimbura ibi bice bya Minembwe ndetse n'iyi mihana yose, ariko Imana igakinga akaboko bifashijwemo na twirwaneho na M23. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gutegura ibitero binyuze ku butaka byinshi cyane. Ibitero byari bigamije kuba byahungabanya umutekano w'abaturage nk'uko wagira ngo niyo ntego, ariko byari ibitero nanone bigamije gusenya ibirindiro by'izi ngabo zatwirwaneho biherereye mwabiriya bice. Ibi rero ntabwo byabagendekeye neza kuko baje gucanwaho umuriro birangira basa naho bazengurutswe. Icyabatewe ubwoba no gukomeza kugenda abirukanka amasigamana. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zongeye gutakaza ibi bikoresho ku maherere. Rwari urufaya rw'amasasu menshi cyane yavugaga M23 yongeye gufasha amadubu basubira mu byo bakoze inshuro irenze imwe kwambura igisirikare cya leta ya Kongo izi ntwaro. Ubundi ubusanzwe abasirikare ba leta ya Kongo iyo babonaga bugarijwe ntaho guhungira bafite ndetse ngo bahungana n'ibikoresho byabo bafataga intwaro ntoya ibi bifaru bagasiga babitwitse. Kuri ubu nta gahenge bigeze babona ngo babone nuko batwika izi ntwaro kugira ngo zitifashishwa n'umwanzi wabo. Byarangiye M23 zibitseho ibintu benshi bagaragaza neza ko M23 iri guhana
yihanukiriye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko M23 ngo isa naho ntaho yagiye, ahubwo yongereye imbaraga. Nyamara M23 ibyo icyo yasabwe ni ukuva mu bice kandi yarabikoze. Nta bindi biciri kwigarurira uretse ibitero ikomeje kugenda ikora byo kwirwanaho, kubera ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bakomeza umugambi wabo, dore ko bumvaga neza ko bazahita birukankana M23 paka ngo za Bukavu bakigarurira ya migi. Nyamara harimo urugendo ndetse biracyanagoye kugeza kuri ubu. Gusa havugwa ingabo z'abarundi zikomeje koherwa kuri ubutaka, ahiganjemo ngo abakomando bagomba gutangira operasiyo akomeye cyane ngo yo gufata umujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo bagenzi babo bari guhura nabyo twakomeje kugenda tubibabwira. Ni ibintu bikomeje cyane kuba ingaruka uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi bibaza impamvu aribo bari guhura n'uruva gusenya kurusha undi uwo ari we wese. Gusa benshi banagaragaza neza ko n'igisirikare cya leta ya Kongo kitorohewe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubakoraho nyuma yo gutakaza izi ntwaro, hanaguye abasirikare batari bake nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Nanone ni inkuru zisobanura byinshi cyane, ariko ndakubwira neza ko General Sultan Makenga noneho yamaze kongera guca iteka, yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, aho benshi bagaragaza neza ko ari amagambo yo kwihimura ndetse amagambo agaragaza imipangu ifitwe na M23 nk'uko bitangazwa. M23 nyuma yo kuva mu bice nababwiye, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya hafi na Plaine de Ruzizi, yongeye kugaragaza neza ko nta kigeze gihindura imigambi yabo. Ntabwo bigeze bahindura icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma bareka intego zabo. Yagaragaje neza ko gahunda ari ukugikinca asaba gakuraho leta ya Wajinga, kandi koko ibisubwambira bivuze ni mu gihe M23 ikomeje kuba isatira ibindi bice bitandukanye bishya. Ahari naho benshi bavugira neza ko Tshisekedi ashobora kuzisanga M23 yageze muri area ishobora gutangira kurekura amaroketi Kinshasa, aho benshi bamusaba ko yakabaye yumva icyo asabwa maze akagikurikiza, kuko bisa naho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bavuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, nyamara n'ibyo bahabwa birengagiza neza ko bagomba kugenda babyamburwa na M23 nk'uko byagenze kuri ibi bifaru bigera kuri 3 bigiye kujya bibarasa kandi mu by'ukuri ibyari ibyabo. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje gushinjwa ibyaha bigera kuri 3, ariko ni ibyaha atari gushinjwa mu nkiko, ahubwo bayoborana bamushinja imikorere mibi ndetse no gukomeza kugenda adaha agaciro abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe uyu mugabo atorohewe n'amahanga, aho uyu mugabo kandi yakomeje kugenda agaragaza neza ko asa naho ari inyuma ya perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Kuri ubu amaze kugenda agaragaza neza ko ari gushinjwa ibyaha by'intambara. Biravugwa neza ko kandi iyi nama y'igitaraganya yagerageje kuba yasaba ubusobanuro perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine ku byo ari gushinjwa, maze ararucararumira. Aho bivugwa neza ko bamusabye kuba ahagaritse inshingano ze, akaza kubabwira neza ko bitashoboka. Akomeje kugenda humvikana imyanzuro ikakaye. Benshi bakavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi ashobora kuza gutembagazwa ku butegetsi, ibyo benshi bita kudeta. Ibi byagenze bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa icyaha cya mbere gikomeye cyane n'igisirikare, kuba yaratanze itegeko ry'uko umusirikare w'igihugu cy'u Burundi uzajya ku butaka bwa Kongo azajya asimbuzwa imbonerakure zigahabwa aminamba cyangwa se umubare uranga abasirikare, maze iyo mbonerakure igahagarara mu mwanya w'umusirikare kugira ngo abo mu muryango w'uyu musirikare batazaza kuba basaba impozamarira cyangwa se batazaza guteza ingaru bakabazaho umusirikare cyangwa se aho wo mu muryango wabo yagiye, maze uyu musirikare bikaza kurangira babwiwe neza ko, ndavuga nyine abo mu muryango we bakabwirwa ko yatorotse ndetse atakiri umusirikare, nabo ubwabo bamubuze kandi yaramaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje kugenda bitera intimba ndetse binashengura benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu mirwano ndetse nabo basa n'abamaze gucika intege. Imiryango abafite aho bahurira n'igisirikare cy'u Burundi isa naho idatuje nyuma yo kubona neza ko abasirikare benshi cyane bagiye batikirira muri iyi ntambara ya Kongo. Abenshi uretse bafite amapeti makuru bagiye bapfa bikamenyekana hose, abandi bose bisa nkaho bagiye babeshya abo mu miryango ye ko batorotse igisirikare ndetse batakiri abasirikare. Nyamara imibare iranga umusirikare ikaza guhabwa izi mbonerakure z'urubyiruko, bivugwa neza ko nazo zikomeza kugenda zitozwa ibijyanye n'amasomo ya gisirikare. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane
cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agaragaza ibisa nkaho ari ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko bagerageje kumweguza binyuze muri leta majoro ndetse mu nama ikomeye cyane. Uyu mugabo akavuga neza ko bitashoboka ndetse akaza kongera gusaba ko inama yakimurwa aho azatanga ubusobanuro bwimbitse. Nyamara aba bayoborana ntabwo bari kumwumva neza, bisa nkaho bari kumushinja ibyaha bikomeye cyane. Uyu mugabo kandi akomeje kugenda agaragaza kwigwizaho umutungo, bivugwa neza ko yamaze kuzuza inzu mu gihugu cy'Ububirigi. Benshi bamushinja kuba ari inzu yavuye mu maraso y'abasirikare b'u Burundi biturutse mu mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro ahabwa na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Elias Facibeto ukomeje kumushuka nk'uko benshi bakoresha izi mvugo, ariko nge ntemera kuko uyu ni umugabo kandi general bafite ububasha bwo gukora icyo ashaka, nta gitutu kimuriho. N'amakuru kandi avuga neza ko mu ngoro ishinga amategeko cyangwa se ku ngoro ishingwa amategeko y'u Burundi ndetse no ku biro bya perezida biravugwa neza ko hagaragaye abasirikare benshi basa naho ari bashya. Bivuga neza ko General Neva atari kwizera abo bayoborana, yatangiye kugenda ashyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko akeka ko bashobora kuza kumutera kudeta. Kandi biravugwa neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu aha hagaragaye igipolisi gishya ndetse n'abasirikare basanzwe babarizwa mu itsinda rikomeye cyane ririnda umukuru w'igihugu. Benshi bari kwibaza icyo ibi bihatse. Kuri radio na televiziyo y'igihugu kandi biravugwa neza ko hari kugaragara urujya n'uruza rw'abashinzwe umutekano batari basanzwe. Aha bivugwa neza ko bari kwirinda ko hari abaza kuba bakoresha radio cyangwa se televiziyo bagatangaza ibitandukanye n'ibyo we yifuza. Benshi bakavuga neza ko ibi ariko bitari guhagarika igitutu afite kuko bisa nkaho yicariye intebe ishyushye, ndetse we na mugenzi we utetse igihugu cya Kongo bakomeje kujya kuri puresha ikomeye cyane. U Burundi bukomeje kugenda bwisanga mu bibazo bikomeye cyane nk'uko benshi cyane bakomeje kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bafite ubwoba, ndetse nyuma y'uko yapanze umugambi wo kuba yatera igihugu cy'u Rwanda maze amahanga akamubwira neza ko nta uzamutabara azibaga akifasha. Yaje guhurwa n'ijambo yabwiwe na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, wamubwiye neza ko intambara azasanga mu masaha abiri kurwanirwa i Bujumbura, ndetse bamubwira neza ko nawe azisanga ari guhungira mu gihugu cy'igituranyi cye cya Tanzania. Uyu mugabo ibi yahise abivamo, ndetse n'ingabo ze zari zamweretse ko zititeguye ndetse zitari tayari, zidashobora no gutinyuka gukora iryo kosa. Ibi byose bikomeje kumurwaniramo, ndetse agakomeza kugenda hagaragara igisa naho ari pressure ndetse n'igitutu abari imbere mu gihugu nabo bakomeje kugenda bamushyiraho. Benshi bakavuga neza ko uyu mugabo adatuje na gatoya, ndetse akwiye kumva ibyo abwirwa ndetse akagerageza gufatikanya n'abo bayoborana bakamugira inama mu bitekerezo, kuko bitagenze gutyo ashobora kuza kwisanga yamaze kugira pressure ikomeye cyane, aho ishobora no kuza kugira ingaruka ku buzima bwe. Benshi banavuga neza ko butameze neza muri iyi minsi. AFC 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Noneho abasoda bacyo basa naho bamaze kugenda bashirira muri imirwano aho bagiye besurwa ndetse bakaza kugenda bakubitirwa mu bice bitandukanye. Noneho hagaragaye abenda kuba basaza. N'amakuru avuga ko 23 yaje kureba aba basaza b'igisirikare cy'u Burundi bari bashyizwe ku mirongo y'imbere ku gahato, ndetse abo bigaragara nkaho bari bazanywe mu mirongo y'imbere ku rugamba bakuwe mu gisoda cy'u Burundi. Biravugwa neza ko abasaza bashobora kuba bari barageze mu zabukuru ndetse barahawe ikiruhuko cy'izabukuru n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyamara bakaza kuba barahamagajwe kugira ngo bongere koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara bikorwa aba batabizi n'imiryango yabo itabizi. Bahamagajwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi generali akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo, ariko kandi ntabwo yabyumvikanyeho n'umugaba mukuru w'ingabo generali Prime Niyongabo. Abasaza bari barasezerewe mu gisirikare bitewe n'izabukuru bongeye guhamagazwa ndetse babwirwa neza ko igihugu kibakeneye. Aba rero basezeye imiryango yabo batazi ikigiye gukurikiraho, kuko bumvaga neza ko bashobora kuba bagiye gushingirwa nk'ikigo cyabo kibitaho, ndetse bakaza guhabwa ibindi by'ingenzi. Baje guhabwa imbunda n'amasasu bongera kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko atari bonyine gusa bari kumwe n'abandi basore bari bagifite amaraso mashya, ariko kandi aba basaza ndetse bisa nkaho bazavuma perezida w'igihugu cy'u Burundi bitewe n'icyo yamaze kubajyanamo. Aba basirikare bafatiwe ku rugamba ndetse kubareba benshi bavuze neza ko ari ibintu biteye agahinda, kureba aba basaza, kureba uru rubyiruko, kureba izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zitikirira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aremeza neza ko aba bafatiwe hariya neza hafi na Plaine d'Orzizi, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza, no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora, bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko 23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru, abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso, kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru agaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru, batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi, ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None Uburundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi, ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB, bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane, akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare. Kujyanwa hano rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane, ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima 23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe, ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarida ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro, ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubu butaka. Barasanye karava, ndetse biza kurangira nyine AFC 23 ari ibashije gutsinda izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri imirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko 23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho. Biza kuba ngombwa ko bakora wizidoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na 23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso, basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga. Bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali, ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa, babuze bamwe mu miryango yabo, babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubu butaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze, nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze, abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo. Nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana.
kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwo babivugwa neza ko bafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo, oda ni oda. Ubwoba bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege, nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radari zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. M23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka nubwo benshi batabyemera, kuko na M23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwiramanta, bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya leta majoro y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye.
igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi, ariko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya Barundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse M23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza M23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke. Ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibi ngibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibi ngibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. M23 yamaze gupakira ibikapu, intwaro ziremereye cyane, abasore b'abakomando baca inzira, aba bose bamaze kugera imbere ku mirongo. Biremezwa neza ko M23 yamaze gufata iyerekeza i Kinshasa. N'urugendo rurerure M23 itangiye, ariko bitewe nuko n'ubundi abasirikare bayo bari bagiye baca mu bice bitandukanye bya Warikare, za Kisangani, abandi baherereye hariya mu mujyi wa Bukavu. Aba basirikare bivuga neza ko bari bagiye bapanwa ndetse basa naho bamaze kugenda bazenguruka inzira zizanyurwamo. N'ubundi benshi bemeza neza ko M23 yari yaramaze kubipanga ku buryo bukomeye cyane, noneho Tshisekedi arabigenza ute? N'amakuru atugeraho yemeza neza ko ubu tuvugana M23 yongeye kumvikana yadivansinga mu bice bitandukanye, nyuma y'uko hagaragaye amashusho mato ya M23 ifite ibikoresho karahabutaka, ibikoresho bipakiye, bisa nkaho iri kwerekeza mu rugendo rushya kandi rurerure. Kinshasa ni kure, ndetse bisa nkaho M23 yamaze kwitegura, aho ifite imodoka by'intambara. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko FARDC ishobora kuza gutungurwa igasanga intambara yari iri kurwanirwa hafi n'umupaka w'u Burundi, noneho iri kurwanirwa hafi n'umurwa mukuru, ibyakomeza kubashyira muri riske ndetse muri danger zikomeye cyane. Ni inkuru zemeza neza ko ubu tuvugana abasirikare ba M23 abenshi bari mu bice bitandukanye bya Plene mu nkengero z'umujyi wa Uvira, uretse ko hari amatsinda akomeye cyane y'abasirikare bagumye mu birindiro aho bamaze gufungira, ariko ngo hari abandi basirikare by'umwihariko boherejwe na General Sultan Makenga bari bamaze igihe bategurwa ndetse bakora imyitozo ikomeye cyane, berekwa map cyangwa se ikarita yo kwerekeza hariya za Kinshasa ndetse no mu zindi ntara. Bisa nkaho Tshisekedi intambara yarazi ko ifasha agahenge, ariko ari bwiri kwaguka kandi igenda yaguka imusanga, mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi we navuga neza ko agize imana M23 ikaba yigiye inyuma h'ibirometero bike, basi akaba yabona guhumeka, kuko yavugaga neza ko ataryama ngo asinzire mu gihe M23 ibisa naho iri kumuhumekera mu bitugu neza ku mupaka. N'ubundi ntabwo iri kure, ariko bisa nkaho
naho yabaye isubiye inyuma nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru zigaragara aho abasirikare b'igisirikare cya 23 bamaze kwitegura ndetse bambarira urugamba. Biravugwa neza ko ku kibuga cy'indege ahangaha ikibuga cy'indege nyine yaba za Karemi ndetse n'ahandi 23 na Karehe hose ikontorora hamaze kuba hategurwa amadrone ndetse n'akajugujugu z'intambara zizifashishwa mu gucunga umutekano w'ikirere ndetse no guca inzira kugira ngo byorohe, kuko 23 amakuru yagaragaje neza ko zifashisha imodoka z'intambara ziremereye cyane n'amabatero menshi cyane 23 benshi bibazaho aba basirikare bamaze guturuka, ariko benshi bahise bibuka neza ko hari abasirikare bagiye bakora pass out ndetse benshi cyane hariya za Kakatindo izagoma ndetse no mu nkengero zaho ho General Sultan Makenga yababwiraga amagambo ko gahunda ari gukuraho leta ya Wajinga, ndetse benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo afite imipanga ikomeye cyane, kuko ibyo yavugaga ubwo abasirikare bari basoza amasomo ya gisirikare by'umwihariko bo mu matsinda akomeye cyane y'abakomando, yababwiraga neza ko gahunda ari imwe. Gahunda rero ngo yatangiye bisa naho Tshisekedi yarazi ko amaze gukira ndetse yumva neza ko imirwano isa naho igiye gufata agahenge, kubwo kuba abo yari yaramaze kuba yahereza amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi birombe bitandukanye bari bemeye gushyira igitutu kuri 23 ndetse kubera ngo ibiganiro by'amahoro ikemera kuva muri ibice, ariko kubivamo nibyo bibaye bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Biraza kwibazwa niba abasirikare ba leta ya Kongo benshi baza kuzenguruka bagaturuka muri ibice bya Uvira babarizwamo bakaza kujya kugerageza guhangana na 23 mu bice iri kwerekezamo, kuko bisa nkaho yabakinnye umutwe igenda ishyira ibirindiro bitandukanye. Twajyaga twumva amakuru ndetse tukayabageza aho avuga neza ko 23 za Warikare ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Kisangani ni nyuma yaho yagiye ihagaragara ndetse ihakora udutendo duto benshi bemeza neza ko izi ngabo zari zamaze kuzenguruka ibice arizo ziza kujya zizitira ku buryo bukomeye cyane izije gutanga backup, maze abasore ba 23 bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakadivansinga. Kinshasa irazuye, benshi bavuga neza ko ubu Tshisekedi ibyo yavugaga ndetse ashobora kuba agiye gushira ivuga amagambo, kuko aba basore bari batarigera bagerageza kwataka ibi birometero berekeza hirya. Biravuga neza ko 23 ibingibi rero yabipanze ndetse yamaze no kwitegura. Abasore ba mbere bari imbere ku rugamba ndetse bamaze kugenda baca inzira, abandi bari buze gufata amamodoka y'intambara ndetse kuko inzira isa naho yamaze kuba nyabagendwa. Uretse ibirometero bizaba bisigaye bisa naho nabyo atari bikeya, abasore bazatangira guhura wenda n'ingabo za leta ya Kongo mu bice ziherereyemo ku madefense yazo, bakaba batangira kurasana tukajya twumva inkuru zikomeye cyane, ariko ubu ntabwo byoroshye na gatoya. Tshisekedi we akomeje gushya ubwoba nyuma y'uko ku munsi w'ejo uyu mugabo yakomeje kugenda agaragara mu bintu bisa naho bidasobanutse ubwo yari yitabiriye irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, biza kurangira mu gihe cyo kumwakira ndetse ngo nawe yakirwe nk'abandi bashyitsi bari baje gushyigikira Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugabo arabura ndetse benshi bahise bavuga neza ko yatashye kugira ngo ajye guhura ngo na Emmanuel Macron wari uherereye mu gihugu cya Kenya nk'uko bigenda bivugwa. Uyu mugabo rero bivugwa neza ko akomeje gushya ubwoba ndetse agisha inama mu isi n'umugenzi ku cyo yakora mu gihe yamaze kumva neza ko intare za Sarambwe zamaze kwadivansinga zimusanga i Kinshasa. Ubu tuvugana twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zongeye gutanga isomo cyane ku basirikare b'u Burundi. Abarebye imirwano ikomeye cyane bemeza neza ko na n'ubu hari imirambo y'ingabo z'u Burundi yandagaye mu mihanda ya Minembwe. Imihana itandukanye yari yagerageje kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, ariko twirwaneho yabashije kubahagarika ndetse ibakubita itababariye. Na makuru agaragaza neza ko igisirikare cya twirwaneho cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi baguye muri imirwano ni benshi cyane, ariko nanone hari kwibazwa ikiri gutuma izi ngabo z'Abarundi zikomeje kugwa ku rugamba mu gihe 23 bavugaga neza ko ariyo yazihangayikishije itakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, yamaze gusubira inyuma kubaka ibindi birindiro bishya ndetse twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye cyane birimo guhashyiza ingabo, nyamara benshi bakagenda babyitirira 23 ngo bari kumwe ndetse barakorana umunsi ku munsi. Benshi banemeza neza ko hari ingabo nyinshi cyane za
M23 ngo zamaze kwimukira muri twirwaneho, ibyo benshi bavuga neza ko izi ari inzitwazo za Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari ikimwaro n'isoni bakomeje kugaragaza nyuma y'uko twirwaneho ingabo zirwanaho ndetse zidafite ibikoresho karabutaka nk'ibyabo, ariko zikaba zikomeje kugenda zirwanisha ubwenge n'umutima, zigakomeza kugenda zibakuraho ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi ni benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yazindutse hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya M23 ya mitego itandukanye abarundi bagwagamo, bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari kuko baba bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro. Nyuma y'uko M23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice, abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho twirwanaho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba. Ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko M23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwaneho na M23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe, ndetse M23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko, haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare eta majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko M23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada, nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana, hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo bwo aribwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutora ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye.
ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka ahamagara umuhisi n'umugenzi asaba intwaro ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora ndetse binafite amakampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko, ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi ndetse n'iz'Ububirigi ntabigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23. nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya M23 mu mujyo umwe, bose ibimodoka by'intambara ndetse n'imodoka zipakiye abasirikare abandi bari kuri patrouille bagiye mbere, abaturage babakomera amashyi neza hafi na Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yamaze kuriturwa, bisa nk'aho abawazarendo ndetse nabo bafatikanya harimo ingabo z'abarundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane. Intare zagarutse mu birindiro byazo, biraza kugenda bite? Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo za Leta ya Kongo. ubu ngubu zamaze kubangira amakuru ingata, abaturage batuye muri ibi bice bamaze kwitera hejuru. hari n'ibice bimwe na bimwe byerekeza mu mujyi wa Uvira amabariyeri yamaze kuriturwa. ibi ndabikubwira kandi urasobanukirwa byinshi cyane impamvu nyamukuru M23 ifashe kugaruka muri ibi bice, ndetse turasobanukirwa ndetse n'ikihutirwa cyane kuri iyi imyanzuro ifashwe n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Nziramakenga Emmanuel, uzwi nka General Sultan Makenga, ndetse akaba yamaze no gutanga itegeko rikomeye cyane. nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana hagaragaye abasirikare bo mu mutwe wa Twirwaneho bari gukora imyitozo idasanzwe. bivugwa neza ko Twirwaneho yamaze gusobanukirwa ibyo yasize ibwiwe na General Michel Rukunda Makanika, nyuma y'uko uyu mugabo yahitanywe na drone z'igisirikare cya Leta ya Kongo, ndetse n'abandi basirikare bo muri uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo bakomeje kugenda bafatikanya n'izi ngabo za Twirwaneho. kugeza ubu Twirwaneho yagaragaye nyine irimo irubahiriza ibyo yasize ibwiwe n'abasirikare bari bayobowe na General Makanika, ndetse bababwiye ko batazemera gutega amajosi, ndetse bababwira ko bagomba kuzirwanaho kugeza ku mwuka wa nyuma. kuri ubu hagaragaye imyitozo ikomeye cyane y'ingabo za Twirwaneho turi buganireho, aho hari hashtag ivuga ko bazahagarara ari uko hamanutse igitero giturutse mu ijuru. ibi nibyo bari kuvuga. ndakubwira nanone kuri izi nkuru, ndakubwira nanone ikijyanye n'urugamba rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ni za Masisi ahongeye kugaragara igitero cya drone cy'igisirikare cya Leta ya Kongo cyarashe mu baturage. nanone kuri inshuro ibintu byazamuye umwuka mubi ku buryo bukomeye cyane. Masisi abaturage ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongeye guhagurukira Tshisekedi, ushobora kwisanga mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ari gukurikiranwaho ibi byaha bikomeye cyane by'intambara. N'amakuru rero asobanura ko igisirikare cya M23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. ni umwanzuro wo kugaruka aho bahoze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye, ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Tshisekedi cyangwa se Leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo ubwo ari bwo bwose. ibyatumye M23 ibona neza ko isa naho bari kwikina agakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC M23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe.
abaturage baturuka mu bice byakontororwaga na 23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko wazarendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza, ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane, ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera gusubira mu birindiro byazo. Bamaze no kugaragaza hahungiraga izo wazarendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. No 23 mu bimodoka by'intambara, abaturage bayikomera amashyi, yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze, ariko igisirikare cya Leta ya Congo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo, ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira akaga mu gisirikare cya Leta ya Congo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare abari bo bose, uretse kwishingikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma, hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe, bivugwa neza ko hari n'abasirikare ba 23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Mu itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out basoje amasomo ya gisirikare, bakagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho, ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya Leta ya Congo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique, wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya Leta ya Congo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya Leta ya Congo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazarendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo za Twirwaneho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba Leta ya Congo bongeye kurasa mu baturage, ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara, byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi bitero. 23 ifatikanyije n'izi ngabo za Twirwaneho z'amadubu nabo bateguye igitero gikomeye cyane ku ngabo za Leta ya Congo neza mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Congo bamaze kurekura ibice ndetse birukansa amasigamana. Gusa mu byo babashije kujyana harimo ibifaru bikeya by'intambara, ndetse ibindi bikoresho bimwe na bimwe byagiye bisigara muri ibice bitewe naho bagiye basangwa, kuko hagaragaye igitero gikoranye imbaraga z'umurengera. Ubu tuvugana Mikenke ndetse na Poezero, abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Congo bamaze kuva mu birindiro nyuma y'igitero gikoranye imbaraga zikomeye cyane. Twirwaneho na 23 banyuze ku butaka babashije guhangana n'izi ngabo, kugeza ubwo izi ngabo zisizeho ikimeze nka defense ikomeza kugenda ihangana ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira bitegure kuva muri ibi bice. Abasirikare bakimara gufata bimwe mu bikoresho by'ingenzi ndetse na bimwe mu bibafasha umunsi ku munsi, bagerageje guhunga ibi bice, ndetse binyuze ku bari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baje kurekura basubira inyuma bakora withdraw, maze 23 iradivansinga bitewe n'igitutu gikomeye cyane. Ibi byaje gutuma abasirikare ba 23 bagenda bafata intwaro zagiye zitakaranzira, ndetse abasirikare ba Leta ya Congo birukansa amasigamana, bisa nkaho bamwe muri bo bagiye banatatana. Tugendeye ku byagiye bigaragara, amashusho mato yagaragaye bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Leta ya Congo barimo birukanka amasigamana, ndetse hagaragaye kandi abafite amapeti makuru bagaragiwe na za burende, dore ko ari nabo banagiye mbere. Bivugwa neza ko ibimodoka bigira kuri 3 by'intambara byo byatwikiwe ahangaha nyuma y'uko igisirikare cya Leta ya Congo cyabonye neza ko kidashobora kubyimura ndetse ngo kibikure muri ibi bice, biza gutuma babitwika kugira
kugira ngo igisirikare cya M23 ndetse n'amadubu bataza kubifata akaba ari byo batangira kubarashisha. Izi ngabo ubu ngubu zamaze kugera neza hafi n'umujyi wa Uvira nyuma yo kwirukanwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe, by'umwihariko bakaza kwirukanwa Puezero ahabereye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bagaragara nkaho baciriritse kubera ko ingamba bari bafashe muri ibi birindiro ntabwo zigeze zigerwaho, ndetse byatumye nyine basubizwa inyuma ibirometero byinshi cyane. Ubu tuvugana M23 ndetse n'amadubu bari hano Puezero ndetse barahakontorora neza nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi haravugwa ibitero bya drone nabo bikomeje kugenda bibazengereza. Igisirikare cya leta ya Kongo cyanze gushirayo nyuma y'uko bakirukanye muri ibi bice, gisa naho cyamaze nacyo kwisuganya ndetse kiri gukora ibitero by'amadrone ya kamikazi, ibitero kandi bisa naho bigamije kuba byatuma izi ngabo za M23 zongera kurekura Puezero ndetse n'ibindi bice birukanyemo izi ngabo. Hagaragaye abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo ngo birukanka amasigamana. Aha rero iyo ukimara gutera umugongo wo muhanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahita yadivansinga n'imbaraga nyinshi cyane akurasa mu mugongo yirukanka, ndetse biba bisa nkaho umuhaye uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka. Ibi nibyo byabaye kuri izi ngabo. Ni agahinda gakomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo baguye muri ibi bitero nk'uko byagiye bigaragara, ndetse benshi bemeza neza ko umubare w'abapfuye kuri ubu ukigenda umenyekana, kuko hari abasirikare bakiri kugaragara bagiye bayobera mu bice bitandukanye akaba ari byo bagwamo muri rusange nyuma yo kubura uko baza guhabwa ubufasha yaba ubuvuzi ku bakomeretse. Nanone ni inkuru zemeza neza ko M23 mu bice yamaze kurekura hariya neza mu nkengero za Plaine de Ruzizi, ni ukuvuga ngo ni ibice bya Bijombo, ibice bya Kabunambo werekeza za Sange hose. Ahangaha abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bakomeje gukora amabara akomeye cyane. N'ubusahuzi bukomeje kuranga izi ngabo za Wazalendo, ariko kandi hakagaragara n'abaturage bivugwa neza ko bashobora kuba bafite intwaro bitaramenyekana aho zavuye. Aba nibo bari guhangana na Wazalendo umunsi ku munsi. Abaturage bari kugaragarana intwaro ziganjemo ntoya ndetse intwaro zisa naho ari zo kwirindira umutekano, aho bari kurasana na Wazalendo ku buryo bukomeye cyane. Ibyatumye izi ngabo za leta ya Kongo zitinda no kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane, bisa nkaho umutekano utaragaruka mu buryo bwizewe, kandi barakeka ko M23 ishobora kubatega uyu mutego maze ikagaruka ibacucumira muri iki kibaya, kuko bisa nkaho yabarekuye ndetse imaze kurekura iki gice yigira inyuma gatoya aho iba ireba n'ubundi ibi bice ariko itabikontorora. Ni ibice M23 yahoranyiza kubirekura ibisabwe ngo kugira hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ibiganiro bya Washington. Nyamara icyaje gutungura benshi cyane nuko Kisekedi n'ingabo ze ibyo bari basabwe gukora bo bakomeje kwinangira, ndetse ibisa nkaho byakomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero haracyumvikana ibiturika bikomeye ndetse imbunda nini n'intoya mu bice M23 yarekuye. Nyamara mu gihe M23 yari hari abaturage bari batuje, bigaragara neza ko izi ngabo za Wazalendo zakomeje kubajujubya. Ibitero kandi bikomeje kuba mu gihe ingabo za leta ya Kongo zigerageza kwambuka ngo zijye mu bice M23 yarekuye, maze ngo baze kuyirasaho ibe yasubira inyuma bisange bari kurwanira hafi n'umujyi wa Bukavu ndetse ngo babe bawigarurira, ariko biri kubagora cyane. Nk'ubu biravugwa neza ko arambushi hafi ya gatatu ikomeye cyane iguwemo abasirikare ba leta ya Kongo, bitewe n'uko baza bari mu bimodoka by'intambara bashaka kureba uko bari buze gushinga amadefensi hariya mwabiriya bice, bakisangamo M23 yabateza ambushi kuko baba batangiye kurenga umurongo bagera mu bice isa naho ikontorora. Ni agahinda gakomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje guhura n'uruva gusenya mu gihe ziba zishaka kwagura ibirindiro, nyamara zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Abarundi bohereje amatsinda akomeye cyane y'abakomando nk'uko bigenda bitangazwa, ngo ni abakomando baje kuba bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu gutanga umusada wo gusubira mu bice bitandukanye, ibice birimo nka Bukavu nk'uko babyivugira ubwabo.